Mbukelo Perfect TV siphakathi ke ICC manje ziyakhala namhlanje losazi ukuthi art and culture ibize zonke la sikhona ke njengamanje bazobona sokuphathela amaciko onke akhona la sithi wena nje stay tuned ku Perfect TV. Mbukelo Perfect TV lapha emakhaya anibukele. Yabona manje ngiphethe inkosi yamaskandi. Bathi ukhuzani bawafungose indlamleze ensizweni indlamleze entombini fakhuba asikubukele ku Perfect TV sibonge isikhathi sakho ukuthi sihloniphe uze kithi futhi. Yebo mfethu. Ngiyabingelela kakhulu la. Yebo mfethu awubuye nabo abukeli bethu nini bekudinga mfethu. Yasibukele. Ngiyabingelela kakhulu kubabukeli bonke abangibukela khona imina lo inkosi yamaskandi bonke bephelele. Futhi sengikhona. Ngaba ngitshela namhlanje kuba wona art and culture wase KZN akena umama Amanda Bhani osihlanganisile namhlanje. Uthini ngaleyo nto ukuthi ngisho beyihlelile into bathi inkosi yamaskandi siyacela ibe khona. Okay. No engakusho ukuthi namhlanje sihlangene malana nomcimbi ndumezulu. Bake bakushoka baka art and culture ukuthi lo mcimbi inhloso yawo ikuwukuthi nje kuhlanganiswa amagendre ahlukahlukene emva kwesimo esikhulu esike sebhekana naso njengoba sazi ukuthi sike sanenkinga ne-COVID-19 savaleleka sangasebenzi. Yes. Kufana nokuthi manje sesithi sizo celebrate ukuthi ke now we are back. Sibuyile manje sisefieldini konakele siyasebenza. So yilokho engikushoyo ukuthi sidlulisa ukubonga kakhulu eminyangweni wa-art and culture naku KZN government ukuthi becabanga ukuthi singamaciko asibancinyane kufanele kubalekile ukuthi esikhumbule sikwazi nathi ukuthi sibuye sizobonana nje sonke sihlangene ngoba kade yagcina ade ngama interview amanye amaciko ngithi letho sigcina ngoBig Zulu noKhuzani ukuhlanganisa amaciko kanje namhlanje nangu art and culture ayibona letho eniyenza abafowethu ayincanyana. Yebo hayi art and culture naye uqhubeka lapha entweni enhle ngoba kubaleke kakhulu ukuthi amagender ahlangana ngoba ukuhlangana kwamagender kusho ukuthi kungavuka ama collaboration uthole sebecula abantu ebengeke becule bethu abahlangana ngandawo. So lento yenziwe umnyango siyithokoza kakhulu sengamaciko esifundazwe sonke sabaZulu Natal nangaphandle kwesifundazwe sithi bengayekike kungabe kokugcina lokho abaqhubeka amaciko behlezi behlale bekakhumbula amaciko. Bafethu nayibona indlela engisasule kanjani ayijulukile uyazi ke masiye stage kokwenzakalani sokufakela iclip futhi nizobona uyidaters nawe sazoyibona igqilaza. Bafethu sithi nje stay tuned injamlenzi saya stage sithi nje thina until next time awe. Mbukelo Perfect TV emakhaya ngithi nje salute uyabona ke manje ngiphethe umalume ula ICC naye ukhona emcimbini art and culture la KZN katsheni bhuti asimukele ku Perfect TV sibonge isikhathi sakho ukuthi nawe ungasali namhlanje into enje enhle enzayo. Siyabonga kakhulu ithuba esithe salithola mbukeli lapha ekhaya ugatsheni lo sibonga nethuba esinikezwe art and culture kanye nawe umbukeli Perfect TV ukhethe kahle siyabonga. Mfethu Amanda Bhani okuyena MEC wase KZN uyena osenzela isiphihli somcimbi nje wonke igendre khona eKZN wathi amaciko amaskandi ngengifaka u2 ngengifaka u3 kodwa uzofaka nje inqwaba namalume ungabanye abantu abakhethiwe la. Bengekulunge impela mfowethu uma ukuthi umcimbi uyahamba umalume ngekho uphumelela kanjani umcimbi umalume ngekho. Hey umalume phela ubalekile bohlonipha ubani umalume ngekho asena malume na bengeyulawuleka. Siyabonga kakhulu ithuba esithe salinikezwa abahlonishwa esabakhetha ukuthi basimele ngendlela enhle nesincomayo kuhle lokho kwenzakalayo engathi ngenzeka yonke iminyaka. Mfethu mina bengingakholwa ukuthi abantu bazongena mahala bezobuka umalume. Bangena ngempela abantu bonke abangaphakathi abakhokhanga nje isent abantu nje inabo sozimali onabo sozimali simenabo. Lapha Mfethu kuyinto enhle lokho bakhombisa ukuthi nabo bayabuyisela emphakathini art and culture. Yebo ngathi nje lento ngobe bengingabeka phambili ngathi le micimbi efana le ngaqhubeka yonke iminyaka beshintshwana abaculi abangatholanga ithuba kulokho belithole ngonyaka ozayo siphile nje ngomciko bethu siyeni phambili. Bafethu umalume niyambona usasule kanjani angene stage uyazi mengene stage inkundla yonke izosukele beze ephuma stage beyicula zonke futhi ingoma zakhe omunye abaculi ke lo ohlaba ehlosile kumaskandi ingoma uqala uphuma bazobe ecusana nawe kunjalo hit emva kwe hit emva kwaleyo hit ma hit futhi kube hit futhi so nje kubhizi kakhulu bamba ivideo lapho mbukeli Danke mbukele Perfect TV lapha emakhaya
ngiphethe umkhaya-ke manje home ground advantage yasebenza mkhaya sikumukele mfethu kwi-Perfect TV bathe ngeke sibiza umaskandi sale ngaphandle umkhaya le mali yase-absa izogqilaza namhlanje hayi isivele yagaleleka ngempela ngiphakathi manje e-ICC ngiphakathi ngizogqilaza ngilindile impela ngihlobe ngizinkovo nomkhaya nangu Amanda ubani usisi lo wa MSC Art and Culture la KZN senzele ingqondo ngizafonela ukhuzani April Fool lapho campaign nazi kangcono kakhulu bafowethu mina nje ngokuqala ke futhi ngabe ngibizile kodwa nje ayi ngijabule kakhulu ngijabule ngendlela esimanga futhi omdala nathi mfethu sijabule nje ngawo ukuthi umaskandi ungasali makuhlangene bonke abaculi nathi sibe phakathi umaskandi mfethu kusinika ithemba lokuthi abasikhohlwa labantu kusinika ithemba lokuthi nangelinye ilanga sisazoba ezinye izinto ezinkulu ngabo oku-art and culture phela yiwo phethe lapho lezi zinto zethu ayi bafethu icima ibhiga lapho kuyazwakala sibambe ividiyo lapho mfana mbukele Perfect TV emakhaya sithi saluthi eyi bafethu iyangishisa ilight nangala ngiyasha bafethu niyabona isiphalaphala engiziphethe umakhumalo mama sekubukela kwi-Perfect TV sibonge isikhathi sakho ube nathi njengamanje. Thank you so much for having me mama yonke lento leyo obusilangene namhlanje Art and Culture umisa Amanda wakabani yena wonke wenzele umcimbi wathi ngeke umcimbi wenzeke Afropop ngekho ngeke yenzeke usisi uZandi engekho kulomcimbi ewe ngijabule kakhulu nami futhi mangireceive phone call I was like oh, wow yes that's really nice I'm actually going there whether nginamanye amashows kumanje ngibuya kwenye show kodwa nje ngathi lalela ngiyovala khona yes lokho sigcina ngokhuzani no Big Zulu bezama ukuhlanganisa amagender ukuthi umaskanda uhlangane ne-Afropop negqomu namhlanje sikubonile mina beje ePheful ukuthi ICC songena mahala abantu abanandi kube nje abantu abanemali nabo basemena bakhokheliwe ngene mahala khuluma indaba yangelinye ilanga but mina what I want to say really is that first of all South Africa yazi ukuthi uZandi is a musician ocula amazandla not just one multiple genres there's gospel there there's Afro soul there there's Afro pop there there's gospel there like kuningi nje you know and mase ngibona kuhlanganiswa kanje ngiyabona nami ukuthi actually I'm actually in the right spot so I'm really excited kodwa akufazele lokho kusho ukufazele sibone audience ibonile imele yahlanya yonke akukhombisanga ukuthi mhlawumbe khona abantu bamaskandi bavele nje umculo wakho uyakhombisa ukuthi wonke umuntu wazi umusic uyawazi thina music izandla okunye kwangale siyabonga kakhulu isikhathi sakho sisi sibonga kakhulu kokwefisela khona ngathi ngak-achieve sekfikile okunye kuyeza mfethu uzile lapho bamba ividiyo lapho kwi-Perfect TV sithi until the time awe mbukele Perfect TV lapha emakhaya sakumukele yazi kuyashisa khona manje vele washisa ngithi nje mina leli langa ngelanga lalela kufike usisi weleli langa ngizwa ne-hit vele mina ngithi leli langa ngithi lo mlilo yonke into yami nje it's burning ayi mama msani kushisa kangani yasibulala wakhumalo ayi nasibulala hit after hit mama wangena stage abantu abalandeli bakho bakulindile ngalo ya ubathengisana ngisanda kubona nje my favorite artist uNdandla Mshwengisi ujulukeni wangihaka ngathi wena angaka-perform njalo ngizongijulukisa la but I really enjoyed the performance yakhe nami ngiyangena-ke nje manje mawakhe abantu bayazi-ke ingoma zonke engidume ngazo leli langa mlilo shaya izandla baby nikwenze njani lalela uphuthelwa ubukelo ngento lapho kodwa mama abasikho namhlanje namaK ukuba Art and Culture se-KZN awukho MEC Art and Culture wethu Art and Culture wasekhaya lalela nje ngifuna ukubonga kakhulu ithuba hlezi benginikeza-ke nje amathuba amaningi memenza izinto bayazi ukuthi khona ugirl Queen of the South bafethu mina ngiyakutshela ngithi nje sothi ngidala izwa kubanikazi ishaya kanjani thina se-Perfect TV sisinemakhaya sibonga isikhathi sakho ukuthi nathi kuzibathe uhage hayi rabo bonile lapho mbukele Perfect TV lapha emakhaya asibuyile uyabona-ke nawe ngibe ne-legend inkakha cula amaskandi nje abantu abafana nobaba umfundiseni wangu bonke bafethu umaskandi siwuhlonipha kangaka nali legend baba
performance yakho abantu basakhala bakufuna stage isikhathi inkinga sikubukela Perfect TV. Ngiyabonga kakhulu nina bePerfect TV. Ngiqabula sheshe uSitho mnandi ngokusondeza emlonyeni kubantwana. Lobola ngeshe. Ngiqabula sheshe ngizokulobola ngesheke. Awuphithize le ntombi emhlophe. Mina kumalobola ngesheke. Ngiyabujabula kakhulu nina abaka Perfect TV. Ngomqabula sheshe mina ngibonga kakhulu ukuthi uart and culture useze wabheka isamehlo ngathi wayivele sinakile akekho uart and culture onake ama artist njengo art and culture waKwaZulu Natal lokwathi qheke uhulumeni waKwaZulu Natal yena nake kakhulu ama artist eSouth Africa njengoba sazi ke futhi nanokuthi KwaZulu Natal kube nondunankulu oqala wesifazane sifanele sikwazi lokho umuntu oqala wafaka abantu besifazane kwi-group yakhe uMaskandi umfiliseni izinto eziningi qhamuke ngumfiliseni bukwazi lokho implasele yaqhamuka ngumfiliseni iketi lezi ezigcwele umhlaba wonke ezimnyama lezi eseyifaka ubuhlalu ezaqhamuka ngumfiliseni ishow yami yokuqala yayila i-ICC yokuqala ngqa uvule i-ICC angengekho ke lapho sekuhulumeni wethu esimthandayo ukuthi akaqhubeke njalo ekwazi nokuthuthukisa namaciko amancane athuthukise neziteshi ezincane lezo zemsakazo zo TV njengoba bekhona nje uPerfect TV sibabone sebengango SABC 1 yebo ngiyabonga kakhulu umsakazi wami angiyena umsakazi sengiyakhuluma kakhulu sengathi mina umsakazi cha ukuthi nje ngihoki ngendlela emangasayo kuyangijabulisa kakhulu ukuthi sengize ngabutholana nalo itshitshi yeza baningi amaciko sizokuphathela wona ubaba umfiliseni uphuma kanje usephumile stage shayeni iperformance sithi bongekho la uphuthele wena nje hlala la iPerfect TV so mase kuphathela amaciko sithi nje until nesithaba ba awe mbukele Perfect TV uyabona ke manje wabona la ukuthi baphatha fika ngengoma yakhe manje bakosi asibonga iPerfect TV nathi njengamanje uyabona usasulekile wangena estage kwabagcoba babhemu hayi ngisaphila phi sagila sasele emontweni ayi uyabona nazo sekona uyabona kodwa mhlanje abamjeni mfethu aba-art and culture eKZN siyajabula kakhulu ngishotile manje kodwa siyajabula kakhulu mangabe siyajabula chaza babuyisela futhi emphakathini yes mfethu chasekile singamaciko kumnandi kodwa siyakhuthala kakhulu futhi siyaphile mfethu ongekho mfethu ukhuthele kakhulu ukuthi do ay kuzobanzima kakhulu hey mfethu ngiyakuzwela lapha ekhaya uphinde ubuye uthini mfethu uphinde ngithi wena uthando Mwele Perfect TV phatha fika lo mfowethu khona na SC lendumezulu engaka akasala uyazi ukuthi maphatha fika mase stage unaye mfethu futhi sathemba sokuthola nomsujulukile sobagxobile ababhemu sokuqeda ubabakazi sithizo ngidala mfethu stay tuned sithi ba mbukele Perfect TV emakhaya yabonayo manje konakele ngiphethe udladla mshunqisi dladla asikubukele kwiPerfect TV sibonga isikhathi sakho liyaphupha mfethu nje ubone ukuthi izamawala sithulukile simanzi izamawala awu izamawala wala konakele mfethu kodwa ngoba sihlangene namhlanje sihlangene sayinangu art and culture sibonga usisi sibonga umama wethu la KZN kakhulu siyabonga kakhulu samaciko sibonga nje opportunity lekanjena
ukuthi our MEC wethu Amanda Panene, yes, simbonga Amanda Panene, dear friend of mine, loving friend of mine. Siyabonga ukuthi sithamba ngelento nama-artist ukuthi ethi asize sizonambisa abantu. Sikhokhele kodwa wona-art and culture. Sibonga kakhulu ngalokho. Ngathi ama-event akanje engalokho enzeka. Khona nje sikwazi nathi ukuthi sikwazi ukuthola ukudla, sikwazi ukuthola isinkwa. Wonke umuntu ebehappy nabantu should come to ama-event akanje ngoba ayisisika. Thina ke siqale TV asibonge isikhathi sakho stage morning abantu ngadatha masengenile kwenzeka umshunqo ongakazi wayibona kuba njalo kube lokho kuthina eThekwini uhlangisile namhlanje into kanje ngaba yikho kuba nikho nina into lamaciko singena mahala bengisho ethi April Fool awu singena ICC mahala ama-artist amangaka angaka umuzo wabuka Mfethu uthini uPaula wakho mfethu ngalomcimbi? No, lo mcimbi ubaluleke kakhulu especially sisuka kwi-COVID-19 kwaba ne-unrest kwaba nento eziningi ezenza ukuthi i-entertainment ibuyele emuva yabo. So njengamanje ke siyazama ukuthi no sithi keeping arts alive ngazo zinto ezifana nalezi ngokubambisana no-art and culture. Kuhlelo oluhleke lolo lenziwa ungqongqoshe wethu uAmanda Bani. Yes, kubaluleke kakhulu into enye into esigcizelelayo as amaciko ukuthi inhlelo ezifana nalezi azibe ningi. Yes, ingabi ngonyaka wodwa, at least ibe ka4 ngonyaka ama-artist akwazi ukujabula nokuhlangana ke nje sama-artist nanokuthi ikwazi ukuhlanganisa wonke ama-different genres kanye nawo wonke ama-sectors lawa u9 ngokwe-creative art ukuze ajabule ama-practitioners. Sesayibona ethi mayifane yenze okhuzana noBigZulu phambili ehlalisa wonke amaciko duzana khombisa ukuthi umusic yona nento engakwazi ukusiyunatha sonke kakhulu ukuthi ufunde kanje bafetha ikhuleni abantu abasaqasha abantu lo mcimbi lo wonaosiwazi wabani ukubaphilisa. Siyabona nangikhasa lehlala niseba isipha yethu sakubona president nawe kukhulu bafethu siyabona athi ubekana bafethu nifayithela amaciko. No, into esingayisho nje ukuthi ama-artist abahlangane abe-united akwazi ukukhuluma ngezwe elilodwa. Kubalulekile kumani ukukhuluma ngezwe elilodwa, kungaye omunye ayokhuluma into yakhe nomunye akhuluma into yakhe. Asihlangane sikhulume bese sikhulumela wonke umuntu. I-province yethu iyazama ukusilekelela ngayo yonke indlela. Asizameni-ke thina ukuthi singabe inhlakanhlaka sibe into eyodwa. Bafethu mbukele Perfect TV asibe into eyodwa maskandi hip hop ikwaito sihlangane KZN sinqobe makuyi-award hambe sovotela umculo wase-KZN ubuye nayo sithi nje thina nithini nesithando yeji mbukele Perfect TV emakhaya sisalute nguyileke manje ngilanda ihobosha unjoko pokababa ulande ngapha enkandla emhlisana kwado Perfect TV sibonge isikhathi sakho uthi nawe namhlanje kukhona le ngophamlando la ICC ayikhona futhi ukubona ihobosha futhi vele kuchazile ukuthi uma kukhona wonke umuntu wase-KZN benza ukuthi ama-artist wase-KZN nje ngokwenhlonzo nakwey'ntozo wabo osaziwa bakhona so bengenesana ihobosha empilweni ngaleyo. Amanda Bani MC wa-art and culture KZN ukuthi abantu abangene mahhala bezobona ihobosha yonke nje into imahala la into imahala sibona mahala sibona mahala kodwa sokhona ethi ayizizalo njalo kodwa siyacula sibaculela mahala abantu art and culture wase-KZN futhi simenyiwe nje ukuthi sizojabula nje njengoba mbona nje kumnandi kanje mfethu abanye bebeyitshe April Fool nami ke bathi maqhamuka ngayitshela ukuthi April Fool kanti hayi ngathi mangibona ngabona hayi no abakwazi ukudlala kanje. Lento le bethi sigcina ngoBigZulu noKhuzani ukuhlanganisa uMaskandi namanye amagenda namhlanje shana inkundla noNema K uMaskandi asibancane. uMaskandi ke uyazi ke mfowethu uma uzokhuluma ngomculo osukhule kakhulu ngendlela ezivinini uMaskandi mfowethu uMaskandi sewuweminye awusafani ngeke uzofanise nomculo mhlambe wesitsonga wanwa uMaskandi usurish level la ukuthi usufanisa negenre engazathi nje yawo wonke umuntu okhona kanti into yabantu bakwaZulu. So ke bafuthi siyakujabulela nathi kakhulu lokho ukubona uMaskandi vele nje uMaskandi ukufanele ukwenza lokho okwenza uhlala ushare istage nalabantu because vele even ngisho ngena ku social media ko TikTok uMaskandi uyadominate mfowethu everywhere. uMaskandi ngapha nangapha so into esikhona even nakubantu la obuyitshela ukuthi khona uMaskandi awufiki kodwa usuyawathola bewudlala manje.
Bafethu lapha ekhaya alikangeni ihobo stage uyazi-ke ukuthi webakithi manje akakwenzakalani Baba Kamelo is in the house. Ayi bafethu zakhala Perfect TV sokuphathela noma esejulukile mbona nje usaswenkile sazophuma estage azobanjala sithi pa mbukele Perfect TV manje sibuyileke manje la uyabona ukuthi i-music multi genre esiphethe namhlanje athi ngikahle igqilaza kakhulu uyabona ngime nobani ngime nomuntu olalelwa abantu amamiliyoni bathi umthetho fresh emantombazaneni wathi Khuzani futhi my fresh asibonga isikhathi sakho ukuthi sihloniphe siyi-Perfect TV ube nathi njengamanje mfethu. No, ngithanda umsebenzi wenu as i-Perfect TV mfethu. You are doing big things and I wish you all the best on your YouTube channel and your social media. Sengathi ngingakhula nje mfethu. Before nje sikhulume ngalento ebalekile sizele la show. Mfethu namhlanje sibizile Art and Culture sonke wathi abantu ucabanga imethi purpose engaka wathi for free. Sibuko bonke abaculi sibathanda wonke ama-genre ndawonye mfethu sizobona uma fresh esibezwa emoyeni mfethu ayithathe kancane isibonelo ngithi mfethu abanye abasazayo mfethu ukufona abanye chaza kakhulu yabonga usuku olubalulekile mfethu sikhumbula ukuthi namhlanje mhla ka-1 April yes and mobheka umhla ka-1 April kusho a lot kwi-history yaseNingizimu Afrika mobheka u-1994 inyanga le eNingizimu Afrika yaqala ngayo ukuthi ivotele uhulumeni wentando yeningi so asibonge ku-Arts and Culture sibonge njengokubona nje Music Festival sise-Durban ICC yes ama-artist amingi ongawacabanga the likes of Khuzani kanti ngoba kuphuze Khemisi DJ Bong siyambona nange laphana DJ Melon nange lapha so banika abantu abakhona and I shall pick up to MEC Amanda Bani ukuthi yes nethimba lonke asebenzana nalo as sports arts and culture ukuthi samacika se-KZN noma samacika la esifundazweni saZulu-Natal ikakhulukazi abantu abasho ukuthi bafuna amathuba because mina njenge-TV manje ngithole i-platform yokuthi niyiveze na-government wesifundazwe so pick up it's a big event and it's very nice ngijabulile ukuba se-stage nesikhulu kanje abantu ba-warm and ngidle nokudla okumnandi ngithandane so mfethu mina bengithi April Fool cabanga ukuthi ngena mahhala ICC 1 April kunesazi noma April Fool department wakwenza nokwenzeka thina siyi-Perfect TV nathi ayilento nathi ngaphinde yenzeke njengokuthi sikhulisile sifana noma fresh umnandi buye lapha ekhaya dabe sikuphathela bonke abethu abantu abakhona la sisithina nithini nesitha mbukele Perfect TV lapha emakhaya saluthi manje uyabona ngithi kuyoze kuse futhi Meloni asekubukele futhi ku-Perfect TV sibonga isikhathi sakho sezwa laphana into eyenza sekhona mfethu mfethu asibonge kodwa let's thanks u-Art and Culture for such a beautiful event like this. Ngiyajabulisa kakhulu mfethu sibe nama-events akanjena sihlanganisa iy'ngwazi ey'dala up and coming artists and everyone in one platform. Yes, so into thina sikhule singabi nayo le. And I'm happy for ama-artists la silandelayo they get to learn a lot sharing the stage and bagena ne-experience as well so it's really nice. Ngithi mina it's April Fool angikholwa ukuthi event enkulu kanje sesobona uMelon mahhala abantu bazongena ICC futhi. Let's give a shout out to our new MC Amanda Bani and her team no government nje wakwazulu-Natal mfethu Melon siyamazi capable kwenza hayi usifuna ukwazi na unyaka uqala. I'm dropping an album and angithi my brand is sengithi ngiyadropha la ekhaya ngibuye ngidrophe overseas. Yes, I'm dropping an album la ekhaya bese ngibanikeza i-EP abroad so ngala nangala mfethu everywhere you go. Ayi selitahla mfethu athi ngihamba ngefiso zakho siyabonga se-Perfect TV sibonga ukuhlonipha siyabonga kakhulu until next time mbukele Perfect TV lapha emakhaya kuseyimini uShepherd wamanqele ayi ngabona ngithi ngiyasinda mfethu mfethu legend manje ikhona nayo la ICC athi ngikasho ukuthi lo mcimbi kuphelele ngeke usomnandi yasabenze ngekhekele news baba sothona njani futhi hawu sekusekhaya lapho la delicious ayi sekusekhaya lapho lo zombukwethu Uyikhala sekhaya nami ngisenzi Art and Culture siyabonga Art and Culture ukuthi
mahhala. Maskandi kungena mahhala. Abantu bajabule sisakhipha istress se-COVID. Yabona. Sisangena enjabulweni. Yabona ababukela ukuthi siyaphila. Awazi ukuthi siyabuka uThokozani langa mahhala. Ungazashoko mfowethu. Khonshi send. Ungakhokhanga send. Hayi bafethu art and culture. Art and culture MEC wase art and culture KZN. Hayi ukuthi inkosazana. Iphethe lo yamnya. Kanti zinjani inkawu? Alfa. Uyazi. Alfa. Kodwa uzwile bafethu usazongena babuThokozani langa naye stage. Lokho sikuphathela kancane uyazi ukuthi akumcimbi masikandi ungekho. Uyazi mase ngifikile ngizobe ngisho ngithi ngizohlala nawe. Ngiphile nawe ye. Uze kufike ilapha lokufa. Semandile ngoma. I am Makoti. Ngiyamzwela ngekho phuthela. Kodwa ube sokuphathela ama-interviews futhi kancane sithi nje nahlala la mbukele Perfect TV until next time. Ba. Mbukele Perfect TV. Uyabona lokho ikhale ngampela back to back inkakha emva kwenkakha manje ngiphethe umnqobi yazo phumile stage kodwa abantu abebengathanda phuma kodwa yazi ukuthi isikhathi mfethu sona siphila ngaso inqobi yazo asibonge mfethu isikhathi sakho sibonge mkhulu sibonge ukuthi abantu isikhathi mfethu abafuni uphume stage mfuthu phela kuhlezi kunjalo kodwa ke ngoba nginsizwe egcina isikhathi hayi mfuthu kuyakumele uphume udedela abanye sibona iperformance thina mfethu phela mfethu muhle kakhulu umsebenzi futhi na uqalile abantu bathembisana khona kwenzakalayo kodwa akwenzeki lutho nguyekile umculo sengiperformance akudala kuphela manje ngivele ngayiyeka lento lena ngibona next year kuyimake ke kodwa sinyaka abantu hayi next year siyakhala nganza ukuthi uzobe sengijime kahle ngine album mele ngikhiphe mase ngiyisigora manje ngisajima manje six pack akwenzeki so bangabuka nje uyabona nje ababukeli ukuthi kuyabheda so mhla kwaphela lento lena siphakathi kodwa vele ungayikhipha next year ukucula umculo ongaphuphi futhi uyabona asibonge isikhathi sakho sibonga mina futhi mbukelo Perfect TV esibuyile futhi uyabona-ke manje ngiphethe imbokode bathi kumcimbi bengekho abantu besifazane mama umcimbi omngaka omuhle kangaka art and culture uthe ngeke ukwazi ukwenza uvumile mgomo ngekho angeke vele ayikho into elunga mangekho hayi ubuhle omngaka endaweni engaka onke ama-gender aphelele namhlanje art and culture sijabule kakhulu ukuthi basihlanganise sonke ukhombisa ukuthi vele kukhona ukuzwana phakathi kwethu singamaciko yebo ma abantu basalindile sayongena stage siyazi ke stage into yenzayo hayi bandla ngizongena ke namhlanje stage ngumama osekhulile kodwa mangise stage angikhuli penduka i2K hayi impela nje kube ngathi nje ngizalwa izolo so umsebenzi uzoba mhle kakhulu ngoba sikhona singabantu besifazane sihlale sikucomplainela lokho ukuthi why abantu besifazane bangabi khona kwezinye izinto kufakwa amadododo namhlanje siyabona ukuthi bakwazile ukuthi basifake singabantu besifazane umcimbi umuhle kakhulu namhlanje siyabonga kakhulu nathi si-art and culture nasi i-Perfect TV asingabashinga abantu besifazane siba interview kuyajabulisa kwi-Perfect TV ngoba bayakwazi futhi nabo ukuthi basibize kodwa into engiyishoyo nje kubantu emakhaya nonke abona namhlanje kuyafiwa uvumile uzobe edlala i-live performance uzobe ngidlala neband ukukhombisa ukuthi umculo kade ngawuqala ngiqhamuke emazweni aphesheya kawu-4 amazwe onke sengiwahambile ko-Zimbabwe ngibuya khona ziningi indawo esengiyihambile umculo wami usukhulile manje ngizobakhombisa-ke namhlanje ngingadlali i-CD babone ukuthi ngikhulile emculweni wena ongekho i-ICC awuphuthe hayi ngiyakudabukela thina siyi-Perfect TV siphuma nje noma umbongo sithi nje until next time mina ngizothi vumile le ntokazi kamngoma kacinga ngabhala ngosi ngayibhala amapeseni khombi yani madlela kufanele ubhuqa kasontaba ubhuthi kaza navuka sanyathela ngithi ngiphumembo lapho ngiphuma khona hayi ngimshiye kanjalo ngishiya nje kuwena Perfect TV amakhaya ubele yabona njengamanje ngibukile inkosi yamadwala amathistreli
ukuthi uyena okwenza siyathemba ukuthi hayi ukukhombisa ukuthi nathi ngelinye ilanga noma ngathi ngelinye ilanga kudala noma ubethe esasiya so nje-ke siyabonga kakhulu. Mfethu nasi Perfect TV sithi nje sayafuna nathi uyibona sila sishelana nabo inkundla o-MTV ukubona nje izinto bakhona abaka ogubhu lwami nawo SABC ukhona sayafuna izinto nathi sishaye podcast yamaskandi siphushane nabo uyibona ukuthi amaskandi sifanele ngidilele mfethu sina mbona Perfect TV siphathele nje hayi kusephathama yangene siphethe bosasonela kanjani sazoyikahlela inwaba la kini ngigcina ngibuza ngithi Perfect TV emakhaya ngabona ngiphethe impela imhlophe thathe lingwa ba uphume stage abantu abafuna iphume uDJO sifare kodwa masibizi Perfect TV isibonga ukuthi ubekhona nawe ingqopha mlande nje event ngena mahala attend culture nje ngibona kakhulu ukuthi u-attend culture mawubusiness mina ngiyinkunzi ngiyimfene nami ngifake lapho ngaphela nake ngiyinkunzi yemfene bengiphakathi nami khona sibonga kakhulu kumnyango ophethe isizo amandabane ukuthi uhlele into ekanje singamaciko sithokoze kakhulu bafethu ngoba thina kwethu kumnene kakhulu ukujabulisa abantu sikwezile futhi wavele nje waqhamba ifestival enkulu esikhaleni singayilindele u-attend culture ngefethu yabuya lezi iphilisi umsebenzi attend culture uyahola akaze sinako ngoba attend culture komplele selidla ayikho neyodwa mfethu yabona umuntu kanye yonke into yakho nje attend culture uyahola sibonge kakhulu bafowethu ukuthi attend culture nathi asifake isinkwa ephaketheni sibonga kakhulu ukuthi futhi uhlanganisa abantu bethu kanje bathole bendawo nokuthi nasikwazi ukwenza ama-festivals abaningi kodwa ukwazi ukuthi in short space of time kwathi bahlangane ndawonye mfethu isikhathi sakho manje asiboni nemfowenu hayi mfethu ngasithakathi konyaka kwenze njani hayi mfana phela imizothakatha ke culture izodwa izobanjwa kodwa ngimakudlula iphasika noma nini ufonela noma mfethu Perfect TV emakhaya siyabonga